IFM News. Lokal. Idol Lawrence, go ahead. Nagpalagip ni Fire Superintendent Roxanne Esparado kadagiti amin nakakailyan iti Ilocos Norte pakaseknan iti uram ita pa nagtutudo kuna naa saan na akayat asawen ano pa nagtutudo ket awan iti mapasamak nga uram kuna ti Fire Superintendent at ipakalan iti kakastoy ket manipod kadagiti faulty wires ken iti mabaybay-an agasera wenno kandela no kasta nga awan iti kuryente antiman iti paset iti panagsarita ni Fire Superintendent Roxanne Parado. Dapat pa nagtutuno kat awan to mapasama nga uram. This is an example na uray nga ipagatay nga napasa kay ang lawlaw at da possible nga mapasama nga uram. Ito nga isa sa mga cause kay panag-usapan generator dapat i-blown out. So see to it po na ma-check, ma-maintain yung maintenance di kakastoy nga gamit. It should be religiously, kumbaga. Tapos no usapan tayo, we are sure na awan to mapasama nga or kasi yun po yung possible explode when it will cause really a fire. No, haan gayam na usto tayo condition na in kumbaga operational condition gayam na ipilit tayo nga mausap kasi iti mapasama. So better po na sakpay tayo mausapan ti kakastoy nga gamgamit, i-check na pa lang. Lalo na diba, pag nasunugan ka, hindi rin biro yung amount ng the cost of damage. It's the whole house, yung pinaka-source buong bahay yung nasunod, nadamay pa yung kabilang bahay. So para makaiwas po, and even yung mga electrical connection natin, kapag ulan, hindi lang po yung hazard ay baha o landslide, pati sunog. Meron po tayong mga recorded na sunog sa panahon ng habagat or pag-ulan. So mag-ingat po tayo. Kumbaga, let's do it intentionally, yung pag-iingat sa sunog. Dayta iti paset iti panagsarita ni Fire Superintendent Roxanne S. Parado malagip nga iti malem kalman kang runaan na iti oras nga alas 2 iti parbangon ket nauram iti dua pagtaengan iti barangay Tagipuro Banggi Ilocos Norte gapo iti nabaybayan a generator. Para ti IFM News sa Idol Lawrence Corpus Martinez, tatak aremen.